Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi qawwa ukhuwatana bi syirril ijtima' linuqawwir tibatana fi mahabbatina lisyafi'il musyaffa' sayyidina muhabbibina wa tabibi arwahina wa qulubina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa addim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil jaza. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Amma ba'd. Para taretan asatidah, para oncengan, para tokoh, para sepuh kolakong hadratul al-karim Kiai Abdullah Syahdi setajana sebatan kaulah muljaki, sebatan kaulah hormati. Alhamdulillah paparing belas kasih rahmat Allah subhanahu wa ta'ala terus akhili ke kaulah sareng panjenengan sedaja saengkeuna terus kiparing kesempatan kangkui nambai tabungan amal kula sareng panjenengan kangkui bekal ke akhirat muka-muka sajane tambahan sareng Allah subhanahu wa ta'ala lebat majalan sholawat lebat nyekeni sampungan ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para teretan sebetan kaulah muljaki kita panika bade nang kompolan se room ben arasaki room ma perkompolan panika reng orang saleh malaikat Allah subhanahu wa ta'ala lamun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada bu nang hadis tak kompol situng kaum nang situng majlis pas tak bacae atau tak ceritae atau tak singgung na dalam majlis panika tentang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak sebut asmana Kanjeng Nabi, tak bacae selawat ben salam ka Gusti Kanjeng Nabi, tade na majlis panika umpama wasiat atau nasihat atau mau'idah kang nyekeni ka Allah ben ka Kanjeng Nabi teu Kanjeng Nabi Muhammad illa kecuali mereka sebenarnya majlis jariah mulai tining majlis jariah antan minjifah tabuna minjifati khimarin maka majlis kelak jariah saya tak singgung tak baca tak sebut asmana Kanjeng Nabi ajri lebih bacang lebih bau lebih antem katempong petang khimar tabuna Kanjeng Nabi. Lamun mulati dari hadis panika berarti mafhum mukhalafana eka amma bada majlis saya solawati salami kakak sana bada solawat dan salam ke Kanjeng Nabi sebut asmana Kanjeng Nabi cerita tentang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad teladani cerita panika kala ibrona lanika para teretan kecuali majlis panika room kecuali majlis panika room karena Gusti Kanjeng Nabi Muhammad panika termasuk salah satu makhluk seroom tabunah para sahabat tak rabu Kanjeng Nabi Muhammad dengan situng majlis pas kufur kecuali room Kanjeng Nabi ki cekak dengan majlis panika. Lamun Abu Dhabu keluar dari lesanah bau seroom, lamun Asaren keluar dari petenah pelau seroom, lamun ponapa akompol akeja keluar sesuatu seroom baik dohir atau secara maknawiyana tingkah naseroom lepanika kula firman jenengan majalan solawat naria teroy para omah sareng Allah subhanahu wa ta'ala dunya akhirat para om nang alam barzah para om paki nang etete para om paki tempona atakampol bareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ahli tayyibin bareng orang-orang se para om sareng Allah subhanahu wa ta'ala tandana orang mun para om dunya para om asmanah para om panapa sejarahna sareng Allah subhanahu wa ta'ala milana tabuna al-imam Ibnu Athaillah Sakandari bermuna kancah nyare kancah orang sero om tenggana
nyarekan casero om sejarah nah boleh kini boleh firman cenengan muka-muka rezeki ana sareng Allah Subhanahu wa taala parengana sareng Allah Subhanahu wa taala kong langkong beberapa bulan 2 bulan lagi kula firman cenengan bakal doa ka bulan lahirah junjungan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad muka parengana kesiapan sareng Allah Subhanahu wa taala dan masakerana rezeki ana bungkullah abuk panika kerinduan kecintaan ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rabu, para asatid, asatidah, para sepo, sebutan kaula muljiaki, juga daretan sahibul abed, daretan Toto nih kan, Suprawiyanto. Ini kan nyon tua, nyon bantuan penyuunan kapan dengan anak saya bekal patoron katana. Niki patoron katana mak le enga ka asal lah. Patoron katana male antep asor. Karena tebuna ba'du solihin barataretan bena jalan ni atas tanah masa tak aroma saja nang ibu boleh saya lebih muljaan. Lebih muljaan dari benar. Orang mun jalan ke tanah aroma saja nang ibu boleh ke aspat. Tak kira hati sama. Dah mak agak mudiga jalan di atas bumi sini nang ibu boleh saya lebih muljaan. Jadi kan pada teretan matoran katana biasa mun cara nambok beda anten ke beda di tepuh karo male di pangkat male terus ngongke ke dalam kaudien dalam kaudien ka Allah Subhanahu wa taala muka-muka pareng akina karena para teretan kamuljaan manika permangiran pareng aki ka saya rasa se kesokani segeni se tua kor endi kesiapan otak namun kasekeni kesiapan keluargana kesiapan apa ben bunta sekoni nak anak keni mani kesiampun daripada ini penghormatan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala karena keongko-ongko yang sepoduana termasuk salah satu mencari tanah sebab musabab karang toles kompolaki solawat pas detik kitab dalailul khairat ini kan sebab anak keni bini dan anak bini umur belasan sejepon Sahibud Dalail manika Ibnul Syekh Abi Abdullah Sulaiman Al-Jazuli setung saat bencelenan asolatah napa nemu langkar je mungkin isilan jarang mangkenan atau wakaf jarang lamba wakap awudu mangkana beda somor tak ada tembana ben tak ada tampar emo aing ngedalam nih kalau tanda-tanda masih wudu dia aing ngedalam tamparat apa betaka buda tempana mun tak ada tampar ceneng makun tanang tak bisa acul lu dari dalam betaka buda tampar mun tak ada tempana ceneng mak oleh aing tak ada tempana tak ada tampar lah stabit keluar anak-anak bini tiflah umur belasan nih mungkin 12 11 nih ketemu keluar apa ambian ba wudu enggak ping jadi matem bener ping mak yerap mun mangken ni kan mun jeding pas yerap kan bolana anu tako mi ben saromban kadang nikah para teretan pas berenang anak bini pani ke coba somor pani ke coba tuh ongke aing somor ongke sesuai kenapa ingat pas ingat jeding nyaman auto jadi auto nyaman ni ingat jeding auto saya Sulaiman Abi Abdullah Sulaiman Al-Jazuli ni ka auto kaya sambil akaratak dalam atenan je nak anak bini ria andi kelebihan apa mak pas barengi kemantian sana Allah Subhanahu wa taala aing ipatoro ocak kanak kanik kini wani ke mun odik nang lingkungan sepakan nama pan mulai kini pakoni solawat mulai kini pakani lebur ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya akhirnya karena takut aganggu dek kesampungan abekna ka Allah tai kan anak kini manika ke iara deki ti lemaren engko salat engko atanyaan dem pas paringi mari ya Allah Subhanahu wa taala akho salat mari salat etikane nak ping telu apa se lakoni beunah mapas penemangiran paringi mari ya Allah Subhanahu wa taala mapas bisa nurut aing jadi serongko beunah ongke sorotoron aing jadi toron
sobung keng keluarga abdina lebur ke solawat mulai kini abdina pakani solawat artena karena audit neng lingkungan keluarga selebur solawat secara otomatis uswah ke anak-anak kira anak lebur solawat abdina yang kibah lebur solawat benar alhamdulillah kalian to sobung pon apana penting bareng paparing pangeran dek keluarga abdina kalian to selalu erabui pada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paparing seraja bani kepada tretan sebutan kaula muljaki mukai paring akhina sana Allah Subhanahu wa taala. Kape paparing pernyuunan bani ka tore paring bani kang ki puto bede puto cek mungkin abek tore rabu na Kanjeng Nabi ki sa bersih sa soce sama pan marana pagi ya Roma waba nah ini kayak pertanyaan pan marana apa bila nih hitung saat berdereng bini nih kepada taretan wawancara tanya ki umpama enggak mustahil mun umpama kesokan jalan Allah umpama pas seorang nomor 1 sedunia benikun 1 sa kabupaten tak bupati mun orang 1 sa negara tak presiden nomor 1 sedunia Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari awal terciptanya tuh sampai ke akhir nih kan Kanjeng Nabi tak bisa saya bayangkan nah karena ini kita tanya akidah umpama pas abel kabena reng-oreng Kanjeng Nabi cek Kanjeng Nabi malam satya antara kabena apa saya siapa kina berubah nah ini kita tak bisa jawab kingulah kekereng socana engkau tak tahu saya nyambut tang Roma salsal edo lemah aise reng beni reng orang Kanjeng Nabi buru aise beni burukan Kanjeng Nabi kelampina ya tak nolak Kanjeng Nabi tengka kuli benaran dak remeng Korea engkau cinta Kanjeng Nabi terlarang pun Kanjeng Nabi tapi engkau audi nang tempat saya tak keleburi pun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing ubo cek repot tangkau apas dek rememun pas lah kadung kesokan tar kabena yang kok kun trauma tora ke Kanjeng Nabi. Saboran abdin Kanjeng Nabi tak memenuhi sesuai pon apa saya kesokane sareng ajunan. Nah nika mun di perasaan sapa nikah para taretan benar duh aba-aba kita sebelum 4 tempe. Saya kesokan tau utuh tengki ke Kanjeng Nabi. Tak seberempah rempeng esok saya kesokan ikan tak seberempat emang saya kesokan ikan Samsul tak seberempat pedang saya kesokan ikan pedang ruhurun abab kayak Hamid kayak Sufyan kayak Syekhona Khalid ini kemun terus berada dalam pangkalian terdorong kangkui terus bagus sampai hebat bagus sama Allah Subhanahu wa taala muka rezeki anak sama Allah Subhanahu